Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakalai poterik mentau benai kelalengkot arajar kat kendai, keseng san partai ke National People's Party, kala pediang buram ya uba JTS Thongni, ubalong mencua kum working president jong ke District Congress Committee, bat UMDC barem jong ke Rembrai constituency. Yau ni orang ba ke NPP, kala penskam kum udukhat bapura jong ke nekeseng. Ha ke jelang ke bala pelong ha pelau yeng jong ba JTS Thongni hi ha ke snong sik le nong ston ha West Castles District. Bat ha ke ne ke ju kasngi, la pediang bat perong dekhat ru ye ki we de ki nong kersan ki ba mencua ki de ki dekhat jong ke HSPDP, UDP, PDF, Kongres, bat na ki we de ki seng san partai. Ha ke ne ke jelang lai don lang ru MLA jong ke nong ston uba Macmillan Bersat. Nang tau kertong uban yakon ya ke election NBC na Rembrai, Jerngam, uba WC Paliar, uba ALCM uban yakon na Nongston, bala penya ya ke jelang, daw sekretari jong ke National People's Party, Meghalaya State Union, uba S. Dekhar.